uShembe kanye nomntwana kaphinda angene eButhelezi ibona bobabili abantu abake bayisitha sombuso kaZulu kuleli likaMthaniya. Lo ohlala esihlalweni ekuthiwa uNyazi lweZulu uMduduzi lo wayesayihuqela insangu le eMlazi ko-17 la babeyizinkabi khona ngamsukane oyise bebhizi be-against isihlalo sakwaZulu befuna kuphakanyiswe bona bezama ukudla amandla esilo kusukela emuva le ko-Cyprian Solomoni kuze kuzofika kumdlokombane. Umdlokombane-ke yena babesho ukuqeda nya ngaye njengoba begcine nje vele sekucaca ukuthi uZulu akasenamandla. Bazama ukuqeda nya ngombuso kaZulu uMangosuthu Buthelezi kanye noShembe. uZulu uwiki kanjena nje ingenxa yalabo bantu bobabili uShembe noButhelezi. uShembe ngebandla lakhe, uButhelezi nenhlangano yakhe ye-IFP babesho ukuqeda nya finish ngoZulu. Ingakho kwaZulu ziningi izinto ezirecognize uButhelezi okudlula ezirecognize isihlalo sesilo. Isizathu saloko ingenxa yokuthi vele uButhelezi waze wakhollaborate nabelungu ekhollaboratela ukuthi kube nguye obusa uZulu okudlula isilo. uButhelezi wayefuna ukuthi isilo sibe ngaphansi kwakhe. Ileyo nto yangena kanjalo ipolitiki lapha ya esihlalweni sesilo. Ipolitiki yangena ngoButhelezi lapha ya kwaZulu esihlalweni sesilo. uButhelezi owahlangana nabelungu kwahlukaniswa umhlaba wesilo phakathi. Kwaba khona umhlaba obizwa ngeNatali ekuthiwa lowo owabelungu. Kwaba nomhlaba obizwa ngekwaZulu okuthiwa lowo owakhe uButhelezi. Bangasho nokuthi owesilo, bathiwa okaButhelezi. uButhelezi upresident kulowo mhlaba lo obizwa ngoZulu la kuthiwa iseZululand khona. uShembe ke yena wayeqeda nya ngento ekuthiwa iculture kaZulu. Wayeqeda nje nya evuse yakhe iculture eyayizothatha over. Wayeqeda nje nya uShembe ngento ekuthiwa zinyandezulu zimpande zesizwe sikaZulu. uShembe wayeqeda nje nya ngamagugu esizwe, evusa amagugu ebandla lakhe. Lawo maqiniso akekho omunye ongawakhuluma ngaphandle kwami. Ngamane ngife kunokuthi ngife ngingawakhulumanga ukuthi umntwana kaphinda angene uButhelezi wayeqeda nya ngobukhosi bakwaZulu esithunaze siqeda amandla esilo ewaqeda nje nya kuphakama yena above isilo ehlangene nabelungu. Kanjalo noShembe wayehlangene nabelungu besebenzisana noButhelezi ukulwa nesihlalo sesilo ukuthi basiqede nya amandla uZulu ungabi nabukhosi ube ngaphansi kwepolitiki. Njengoba namhlanje isihlalo sesilo nje singaphansi kwepolitiki, silawulwa ipolitiki ukuthi senzeni ngisho inkosi irecognizwa ngokwepolitiki ingenxa kaGatsha Buthelezi kanye noShembe. Hayi uNyazi lweZulu kwakuyidlela insangu leMlazi lokho, kungazi nokuthi liyaphuma noma liyashona. Kuyidlela insangu laphana kungayazi nento ekuthiwa isonto ukuthi ibheke ngakuphi. Ingakho namhlanje akakwazi ngisho ukuhlabelela, akakwazi ngisho ukushumayela. Intithithi nje isithombe nje esivele sigqoka izibuko zamehlo, izibuko zokuthi uphethwe amehlo, agqoka izicathulo ngesikhathi ibandla lakhe lingayigqoki izicathulo lihamba ngenyawo. Kuthiwa ngoba umhlaba ungcwele kaShembe, kodwa yena uhamba ubhadazela ngamateku nezicathulo kulowo mhlaba wakhe ekuthiwa ungcwele, egqoka izibuko zokuthi uphethwe amehlo. uShembe lo hlele esihlalweni oyise bakhe bazama ukuqeda ngombuso kaZulu nesihlalo sesilo.
nakuba sisekhona leso sihlalo uZulu wonkana owabambelela wanamathela esilweni noma singesenamandla ngoba umdlokombane ubengenamandla kodwa uZulu yena njengesizwe walo ebambelele esilweni nakuba namhlanje kusakhulunywa ngento ekuthiwa isilo ngoku kaButhelezi noShembe fanele ngabe akukhulunywa kwakhulunywa ngale yanto ekuthiwa isilo fanele ngabe uButhelezi uye ungqoshi shilizi esizweni sakithi kaZulu ngibulaleni ke iqiniso leli elinzima elinyantisa igazi yes